Uzatshelwa ngabantu abaphuma baye kuliyani side baphumela ngaphi. Abala direction lokuthi baya ngaphi. Bayihambile yebo indlela yikho lobufakazi babo bungani buqinile bungani buyazwisiseka ngoba bayihambile kodwa bama lapha. Hallelujah. Le indlela iyahlupha ngoba ayifuni competition. Ayifuna abantu abathi thina sidlali phela njengebandla elithile thina sidlali thina nxima sikhonza uNkulunkulu siyakhonza sidlali. Akungeneki lapho ngathunjana. Ngoba uJehova uyivumele yancipha ukuze lalobo udlula khona wena ugudluzeke vela ayivumi ukuthi udlule khona ungagudluzwanga ngoba uyabazeka. Akekho zafika lengabazwanga umusi yafika uyabupholile uyabusubaziwe laloba uthetheleni kodwa lezinto eziseceleni zimiswe ukukubaza manje ziyakubaza manje uzuthi ukuthi sokumele ngithetheleni. Silabantu abaphila impilo yokuthi baze bavule lezandla Nkosi. Bathi ayikuyahambeka la yekela ngisihambele mina. Bathi kulohlupho lokuthi la akucrosseki. Akucrosseki. Kufuneka amaKristu azathi noma ijele noma kuyini ngiyakhona ngoba uJehova unyamuza umemeza ngale kwejele ngathi. Loba ngiyethuselwa ngamadimoni loba ngithuselwa ngabathakathi kodwa uJehova uyamemeza ngale kwabo yikho engifuneka khona ngiyakhona mina. Loba abantu abangenza umuntu lasesontweni kodwa ngiyezwa uJehova umemeza ngale. uJehova uthi ayisikho kwakho lokho kodwa wena buya ngapha. Amen. Akufuna uJehova. Hallelujah. Amen. Ungabona nje uhamba kaJehova usuka umuntu othalazayo. Usuka umuntu othalazayo. Hey lo muntu ukuthanda zakho ngani kuyangicunula. Lo muntu ukwenza bathe vela ngikuzwisise. Ucabanga ukuthi wena vela abantu bonke abakhonzayo banje khuluma into ezithile ezijiyeneyo livumelane abanye laloba kuchunyayelwa baze bachane ngamehlo. Lalelani litshele bangcwele lingacabanga kwesinye isikhathi abanye baze bathi ukuthi hayi uMakhudu asesidinile thina ngokube simbona phambili. Hayi phela sesidinile lalela yena ezakhe indlebe zivaliwe ngci yena ubheke ngaphi lapha yakhona akalandaba lokuthi likhuluma lithini lina lizakhuluma lihlekisane lize lichane izandla lithi hayi khona manje lokhu sokunyanyile kodwa amehlo kangaphi. Ivangeli leli asilo vangeli lokubheka umuntu ukuthi bathini ngawe. Ivangeli leli liyahwatshelwana leli lidinga abantu abathi mina ngikusalela lapha nami ngiyakhona nami ngiyayifuna lento. Don't worry ngalabo madala boy evangelini. Sikufohle khona ibhathi lizasala bazasala belibambile.